Mentaka kat santrik unai tung ar arpuar ke kunhun ki karikor ke Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL. Hapo kalama ke Association of Engineers MEECL Meghalaya kila dawa ba ki bor badai pet ki de bantung ya ke jing tokit halo ke jing sniu ki power station ki batmai bar kumju ya ki unit ki barem ki baklam terikam labun senam. Presiden ke AOEMM uba Arjur Khar ulaong bakum ki karikor ki sngau kya halor ka jingmi ki jingthut ka jingpenmi boarding hakini ki sngi hadu ba ki pat ba kim buram shu ikinong trai ka MEECL namar bala shusha kno bamsam khnang manya shai kani baro kadon kam bandan ka jing tokit khnang ba ki badan kti ki deben sha penshitam lada udai uba he ni uba redru kum kawai naga association ko balong badan la kijing bakli ha te kai ka bangile ko long ba manta nang ngin take up bar ka management mo alor kum no bang improve boros ka to in pay unions associations nimjo ek ham indor chagine ki badai policy matters nai hari manta hadin bami menen satu siang times ka badai ka billing gani katai man ka por sha ka no badai corruption isoran ba ni manta ani tho ngai film dai nganga dan hang ne ma consumers man nei ha bagi wan nei manta kin don chuk respect nging claim on check respect yung consumers so you want daga jingi wan konroy ikran human hajka officer nu bakiwan bisuan ndai bangi amba pidin buram yangi ada ba piwan marunga pak kamera ke jongi bang pidan itai ayu nai ne kamdan chu ko to maple ka ahyar prat ke yakta ba ini isu to bakta ba ya tik taka daw ngir la de ka por ngir thakba ngin pan aw la de chu ko no ba government ka le nai di management ga jingi ka le bam dai nai ninang ne mat shimmi ka ne ka rai mata ka sim ka long ba nin point out ka de hanu ko banta nin point out bala ka de ki bre ga jongi long involve hakam ga bam dai ni shim action minum spare ni nuro la de bahe kan no bari kan no nim snap kuma pi gi jingjia ma gini gi jingjia gini ki haba uslap udan ni ko abaga generation ko jingi kalong maximum dai de balai manta de kisnam manta gimla ban aga di generation ko jingi manta ngi dan kani ka generation capacity ko jingi ka ba nakan ni ka hydel ma bilang lai spa san tam megawatt nai harai gidan ka por bangila ban generate tang spa tam ta por lin period ni soto ka ka bang ko alok ni banayam ay banay sa banay badan marbling ha banay ko por banting bakyong ka bangin a chaway na may tigi por lin period Christmas ki New Year ni yo pa naway nai ada ladang idu ikan kecil sini ke por mungi adu dia balikin balong ba power stations ke batmai kijak incident sa ka bagidu bisan terang yang ada benan ke inquiry hak bala ralak bagi dan ki break jung kilang inboard bro shimak shep damangi mentangi demand mata shimak shep dibat balai baka management boros kata gidan gitu gidan units di bang function di kisnem balai gidile halor kita ni ya kata di benuat balai di kisnem mentam nak benjenrit itar gili benuat kejingdu ka jung dilong krur di spa krur am katu ka syong gitu area kena ban pen namar ngi haban ay ho palat na ado 80% ngilaban ay katu ka ijung tu transformer te kadai pa ka duty ka jong yiru aba subu tu transformer let ho bola long overloaded na semen ay kalut te kat kun ngana ka bari ka guidelines ko badan kalong ba yin haban wat but either ngi haban enhance yung tu capacity yung tu transformer ro ulong lani ni penbet pada kawe ka jaka ka bagini ko minister pa do transformer nakada ko jing duna dai manta ngini karan jing sya kalong ba ngi ngala sula ba fire fighting am kala sulong bet ba kono kam bangi train la trai tang ban biang am flip light lale into penbet tang ni light ngimi opor su bangin pe ki safety measures kan kedem dai ka bangin pe jahang tu post long tu katu kalan galong tu ne nakada ko mdan brio tang la light ni happen light bet tang ban yo light chua te hanila ngi biang ki brio palong ngila ayo ban program pe kumu field officer menta layo on program untuk kailong so menta ngadon kini ki brio gede ban pej kan ki light kini ki brio gede ban light nak banta kini ki employees ki ban light ban le kini ki maintenance work ban pom ding ban ki bawon nang JK fi ngila le program te ngimyo achkan ban le kita pi kino ki accident ma si jingjia kamtam ki jingdu ki man sim bat ki khon met ki jong ki ma ni nak lang ka action ngi patpa ki jing susi ma ban ngi paru ya ka jing solem chi di long ye ma ibe kendu company ka jingi kendu ba songsi kawai ko long ba ngalong ni kani ba khamtam hagi ni ki transformer ma ka bang install ki transformer khamtam ki badai ki bangi penyang ki ha madang ma haswa bangin le ya kata amdai bangin kementang bakas to kasnong ru ban kemen barang batang mengilayo transformer lawan kelai labiang kadai bendan do ka jingkia kala banlong bak itu ki field officer hang tu ya ka estimate ka joki klam approve ban yo e ka jingkia pi kadai be tik tang ban install transformer te nyapan pej ya kata
nya banwat de kita balai bakam care kan no pi dengan kuat ban kono ang ni nuru bisutuan ngin haban wat de kita ban balai kan no pi tang ba hangi par kumesen ngis no ba pi apa pi install yung nunu transmat kadai ban proper fencing bar badi ban care hak ba kinu ru kimyo ban rung hang tu kan la kadai kalan ru ka badukut kalan ru kilan he kadai ban don ka proper protection apok substations kan pi haba ka dukut tu kalan kamu ka trip support ka substation dai kan dai ban long tu live wire kan no pisto ita kan ide ayu kan pi ita kada kisnong do gede ban pene menta ndai ban dokumen tang ban ong bang yo ya ka yo transformer gede bro ban ong ba gede ban include apok estimate ba haba pi approve de ban approve lang ya kan fencing ro kan no pa ngi so ngi dan hajat lagi transformer nai tamla hojo ka poro nimla ban compromise ka safety kan pi kasulang man chito epi tangga wai nai bangi ngi bahap la banda da wei shwe yu ki state nai kata nai thai ti ki shuki ban chalor ga khlem lo tingi bahap la percaya pi kan ma ne ma ko to instant ka bajia pa gati ha ka flood marsin klat utu balik train to ka flood bajia pa gati chief minister within hours ula announce ba ai permanent job ya ka lok chung hato hang ne ka jia kata pisio lailak la hun kumukpa ka thang ina poi gi por bangin penmi madan ni ka gitu ge halang yong gi bay nrengut gi bay khat ni kemen ya kata yo kan no nrulak la hun pimla ban ai permanent job iki thang itu ila usim mo kani ka cha ini kes kani ka negligence ya ka kala ban long kawai kala ngomong negligence mar ki field officer teng kimyo ate teng la kia de gisi ki la put no la ayu no fi teng ngomong bobor haji kes long negligence kan no kisto ngomong ke na kadang genuinely ki field officers kila apa ni kai bagi ban yu kimyo fi kum kita kidan kila benar ki kes negligence ngomna ban ong yang kata fi de ban ong every case long negligence ne kayu ayu kan no kum ba session mentang ong kan ba mdei so ka por bangin pantang i gajing mentoy ke jongi ban jaki member ke jongi ni long kala de ka por ka bangin raise issues di bakta ya ka jela ka bakta consumers ka bakta ya barok no tara menta kan ni ka asian ka jongi ngai scam bari ka first association ka ban shim up igini issues ka ban kata nak ibin nak menta ka jing survival jong kan ni organisation ka jongi